Episode ya 6, The Rules from a Family. Amategeko agenga umuryango wanjye. Dukomeze na episode ya 6. Mubwiye ati nushaka kumenya ukuntu iyo nkuru irangira uzansanga iwanjye ariko sinjya mu mihana. Muzehe ntarya mu mihana baranabizi, reka nta kintu waza umubwira cyahe waririmbye ihe buryo ujya kumusoza. Ikibazo ikintu waza umubwira ukuri da ze tujye kwa mukecuru kwa nyogokuru gutumyeho kwa kaka kwa jaja sko nato musigaye mwumva ntari ikigoryi we nsigaye numva ngira ubujajwa butari ngombwa butanakenewe. Mbere ya mbere bayifatiye kwa mukecuru yabatumiye. Mukecuru kuna bareba ariko abakecuru sha kumva nahe ingoma nyinshi. Abazungu baje mu Rwanda nangana na kariya kana kagahungu. Ninde wayoga kuri radio Sarusi shamba mbyibutsa bakate. Hoş geldin. Nabo bari abameni. Bakaza neza mu rugo mwana wanjye. Hari abameni badana. Nta n'umunyamakuru utari umumeni. Muzareba inyamamare Gasana. MC Gasana inyamamare. Ni umumeni wa danje. Mugenzi wanjye. Zirikana ko. Mbona ari umumeni utabaho. Mukuri. Ese mwabubibona rata ari umumeni. Wigeze ashwe. Urakoze. Sağ olasın. Hoş geldin. Urakoze shaka do. Ne haber? Mezote. Gel. Sağ ol kızım. Koz. Meni ntaho bataba. Nanjye oya sinzaba umumeni sinzanamo. Reka. Nguyu hano ni kwivuko ni imvukire. Imvukire zose ndaziramukije. Mba mbona mugira kwihangana ngiye amafaranga nayarya nkimanukira n'ubundi se. Inyoni ntizitura mu biti. Nkagenda nkubaka icyare mu giti. Hey! Erege jo sikera mwabantu mwe. Yageze hano abona ifoto nimba ari yandi. Siz bu sofrayla beni yine... Şay ibi biryo biransubiza mu bitaro tu. Sinkubeshye. Berk börekleri bitirdi bile. Papa ahubwo wakererewe. Ndabona Belka birangije. Kana gato. Afiyet olsun. İrire mwana wanjye nta heza hise ejo sikera. Bak baldızın sarma yaptı götür. Ibyo muri mu kazi yagutekeye muze. Yaptım Kenan. Nagutekeye Kanani we. Akoze. Engin'in bitiremediği işi teyzem bitirecek galiba baba. Ndakeka o Anta agiye kurangiza akazi engine atarangije. Nagama kantu kabi we. Kandi ako kantu ka engine yakazira we. Se hari ikanga. Ne bakayım şuna. Turya ariko. Kikoryo nk'ibintu buvuze. Engine yarashe muze ntiyapfa. Nyine muze yarenze aho wonye ko icyana kivuze nabi. Neyse. Ariko njye unyishe simpe. Sha nago byacira onge ndihanira. Mwe bwawe ntimukihanire ndihanira baranze. Reka gute se ntihanira. Çorba. Yok. Hagasosis. Kiraho. Telefone karasona. Güzel bir donma diyeceğim. Adinani. Başım. Adinani mbona none w'amaraso habamo gutwika we. Amaraso ye ndama Kadafi. Fini wambwiye ngo amaraso yanjye ni ugutwika bintemba mu mitsi. Babanı vuran herif. Mugabo arashaswe. Engini Harabe evde saklanıyor. yihisha ahantu mu kazu muri Seyfuyeri mu Gatsata. Wowe urinde ubimbwiye. Sen nereden biliyorsun nerede saklandığını? Wamenye gute ahantu yihishe? Bahamagaye Adinani bamuha amakuru. We
hey kumbe DJ Felix atanze amakuru y'iki y'ahantu Engini yitsimbye. Kubera iki DJ Felix arabyungukamo iki? Kandi amafaranga ye bari bayamuhaye ngo uriya mwana yamwishyuzaga sinzi. Mwe nta kintu mubonamo cyangwa haya bwatinze. Adinana ahita asohoka yihuse nta gutinda mu nzira yibeta abandi bataye ku meza ahita asohoka. Kinga bagenda muri Range Rover Sport sha. Iyi modoka noneho. Hey! Anchecheki. Bya siporo uzakanzanira kamaga konake tuzahita tubipanga nge rwose. Ntavuga umu diaspora siko numvishe ngo niwe bagira amafaranga bonyine. Muryoherwe. Sawa. Nukuri kw'Imana. Diaspora ndabakunda. Kwibutsa ushaka kwamamaza nimero yanjye ni 078 21 29 503 sasu yaraha icyo atazi bamutanze kandi ngo Nyagasani yagutanze ujya gusimbuka rwakubonye. Yari hakuno ni Engi nawe yari yitsimbye sinzi nimba isosi itaguyemo inshishi nako intozi inshishi buriya wapfa guhumiriza ni warya haryoha inzara wana. Churu yamaje kurya bamusukira ka duniya yote na ka afya bora ngo yibereho nababe nk'abandi gusimba twikiye kandi sha bataranyishyura ako bishegeye ngo nariho n'ubundi ntari koze mukeka ahubwo urakoze nawe yarın ne olursa olsun ama bugün ikizarujo ntitukajye tukitaho ejo sikera tujye tubaho uyu munsi. Uyu munsi ni wo wacu mukecuru n'amagambo abavuze nyimwa mukabonye ko çocuklar hadi Tom mwana muzi uyu munsi rega no umunsi udasanzwe ni bingo time. Babaanne savaş yıllarında kaldı. Ibintu ni mu buryo bwa kera. Yewe mwana niko. Hey kumbi hakuno aho Engi nari. Hey Kaldınız ya. Diana mazige ngutegereje bimeze bite kureba Geraskara baje kumureba kureba baje bafite n'impunda ndapfuye kandi Nyagasani yagutanze mugenzi uca gusimbuka urupfu rwakubonye ruba ruguhunahuna rukugera amajanja Gasani Engi yageze hakunino biramucanga naenda kufanya nini basi sinzi angalia we mfite imbunda nabarasa weho wewe ni sniper baranzi kwa kuno nyine n'ubundi uburashimigere mwana akiraho Adinani mwenyewe amekuja bana yo pistoli haya muzera babuje ati hatazagira umuntu umurasa. Ese ni bande dutunga imbunda dutunga intwaro Düşmana. n'abanzi bacu no dutunga imbunda. Ati mushiki wanje yatangiye kuhamagara mushiki we kumbi mushiki we yibereye hakunino aracyari hantu hamwe yahoza atonganira kare muri kaga coffee shop n'imbaraga coffee shop imbaraga tea house simbese byose kimwe hakunino. Adinana memupata fire Adinani yaramuhaye Nyagasani kandi mwibuke muzehe yari yarababushishe yarabwiye aturiya mwana nta muntu ucaka kazamurasa. Adinani yaramurashe. Hey haya Adinani yaramwirasiye. N'ubundi umuntu gutunga imbunda yanakwica atakwica ninjye wabyanditse muri Bibiliya ngiyo utekereje kwica umuntu ntumwica n'undi bukoze icyaha ntiryari tubona abanza Aileden biri. iyo umwe mu muryango wacu hari umuntu umubabaje uwo muntu ahita aba umwanzi wacu. tuvuga ngo twigarukira hakurino wo bwaje hakurino mushiki wande wa engine Gatsata n'ibya bizo bataye ibyo hepfo mu gishanga mujya muhabona. Gatsata nabonye kuyibamo ari ukwihangana nayivuyemo. Reka Engin? yaje hakunino Engin bize bite Engin mushiki we
hakurino kugera hano yasanze umwana yarashwe. Hey! Yasanze umwana yarashwe, umwana bamuhaye sinzi nyagasani. Haya kandi muzeri yaramusezeranyije ati umwana musaza wawe ntazigera araswa, nta muntu uzigera amukoraho. Kugera hano yasanze yarashwe sinzi. Engin. Ati Engin nyagasani geza nasanga Engin bamuhaye sinzi icyo ari bubikoreho sinzi. Gira mwana, gira tugire mwana. Yasanze bamuhaye mugenzi musaza wiwe bamuhaye. Sibye kwa kundi nyine ukubitinze ibipfunsi se wakora iki? Ariko mwe ntimukubite telefone zanyu ibipfunsi, ahubwo ukubita agatoki kuri buto yanditseho subscribe aho hasi kuri byose hanze TV twatwike. Yatangiye kumurimbira mugenzi ka karirimbo kanyashya n'ababanyugururira mwana wa mama nyugururira. Nisha kajeje nakajeje nakanje nawe, nisha gashwiriri nakanje nawe. Aganini karimo ndakarya ngiyenyene, agatoya bari ko tugabana kuko ntiwakavunikiye. Mugenzi yarababaye. Yabikoraho iki se? Ntacyo. Yarababaye. Tangira kubwanuka, ariko sabwanuke bitanga iki? Adinani niwe wamurashe. Gusa mwibuke muzehe bisa nkaho ibi bintu byo kuba Adinani yarashuriye mwana atabizi. Tuvuye twigarukira hakunino baracyari kwa mukecuru muzehe Kanani aje hakunino. Ibyo bamwongoreye umuntu akubwira inkurere gukika inkuru y'incamugongo ya mbere yabo uyu mwaka bavuze ngo gaheza avuye mu gasobanuye burundu, kandi n'ubundi mbabona nenda kukavamo. Engin arishwe papa Kanani, Engin arishwe. Hey, mbona gasobanuye nenda kukavamo cyane ko rwose business zararyoshye. Zararyoshye. Soame kama amafaranga harya ariko abamo ese ngiye nkorera ubusa. Haya muzehe baramubwiye bati Engin arishwe. Ese baraza kumenya ko ari Adinani umwishe cyangwa? Kwibutsa usabwe gukora subscribe aho hasi kuri byose hanze TV. Kanze dukomeze na episode yindi kurikiye ya 7. Kanze haya kora subscribe ndetse turagushimira ko gikomeje kureba iyi filime. Byishimo nabizanye hafi yanyusha mwakoze sub mwatubabari niko ya kora subscribe ndaje dukomeze ndaje.